Manje lento eyenzakalile leyo ukuthi iSundowns mayidlala ama long ball sekufanele siqale sijahe ibhola umdlalo weSundowns uzolijaha ibhola kulandele kanti lapha eGlindini eliright bebeyidlala ilong ball vele lisheshe liphume asigijima asijaha ibhola kwadlala nje ilong ball seliphumile ibhola usathi usalijaha yabo ukuthi igame yethu beyimnandi 2 njengoba usale ngayeshaya ama cross this time bekudeliver ama cross eshawa omkwena kuphaso Adams kuphaso Umrena umkwena first half udeliver icross yamthola uLeiners eyedwa free header eloke headile nje amabhola besingagcwele kahle kwi18 area yethu ngenxa yama ground yini la amakhulu yabo bazongifakazela naba asikwazanga ukuthi sipick up kahle simake bemthola amabhola uze wakora uLeiners kulo deliver ngekhanda emthole egroundini eli-right bebengawatholi lama cross be interceptwa yithi siwakhiphe kungangena icross ingako kwi first leg yethu nje 3 days back kungangenanga goal first half ngoba manje beyimnandi into yethu sigcwala emumva akho mdlalo weSundowns othola ibhola e18 area akho ma cross aba successful a deliverayo akho ma long ball athola oshalulile